Wakil Bupati Badung Iketut Suiyasa, Nodianin pemargin upacara melaspas petapakan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Mas Ratu Made, miwah pujuali nebasan ring pura rambut siwi di Seadat Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Ringgala punika wabub Suiyasa ngaturang punia sanika icen majeng prawarta ke karya. Ring-rahina semepon buku sinta rahina dibi, keramu pengempon pura rambut siwi di Seadat Getasan, mengemargiang pecara mecaru, ngeratap, melaspas, ngelinggihang sangeseng busana petapakan Ide Betara Ratu Sakti, Ratu Mas Ratu Made sa pujuali nebasan ring pura irika. Upacara kepuput antuk Ide Ratu Peranda Diksa Singarsa, Geria Gede Manuaba, babakan Cau Belayu Tabanan. Wakil Bupati Badung Iketut Suiyasa talan Nodianin pemargin upacara. Wabub Suiyasa ring sembrama wacanan dane, ngelinga ring keramu mandastata ngerasti bakti majang Ide Sang Yang Gediwasa, berharapan antuk nincapang pemargin swadharma agama, berharapan antuk parikrama yadnya wiadin serada bakti. Anggannya ini pindah ke pemerintah ring Kabupaten Badung sani kasinangga guru wisesa, berjandan jagi stata nyokong sekancan parikrama adat agama Hindu, sani kemargi yang antuk krama Badung, inggian berharapan antuk uan-tuan puangunan fisik wiadin pemargin upacara. Berharapan antuk uan-tuan dana saniki icen antuk Pemka Badung, wabub Suiyasa ngaptiang ring krama Badung mandastata nincapang kermaketan pesemetonan, antuk status segilik seguluk sebayan taka, ngawet ring Banjar desa wiadin ring sekancan gena. Krama patut ngemargiang arah-arah saking perjuru desa jeroning ngemargiang giatnya, sani Presiden Rades dados tetuladan Pariyuana. Sekancan parikrama adat ring pura talat pindah ke genah mapauruk majang Pariyuana, nyaringin nitenen kuendanan agama adat wiadin budaya ring desa adat. Kadisa puniki raga berjegat Badung wantah makin tunas titya ring desa sami ngiring satate ingilan rasa segilik seguluk raga pindah ke kerama ngawit ring desa ring bebanyaran talar ngantos niki iraga ring pindah ke kerama ring jagat Badung puniki ngiring ingilan tara rasa terptin iraga Riki pindah ke kerama giring makin madasar untuk yadja niki sarangan pidadap perjuru desa niki genah melacah ngeratap penapian tu melaspas kadisa pitapak ke sapunapi yang margiang pejuali napi makin sampun santukan benjangan alit-alit perjuangan talat jagi ngelanturang swadharma niki ring pekerama ring desa. Nah niki mawinan bakal kuah beraga seketurunan niki wantah genah lan galah alit-alit melacah makin belajar api nih ingin pemargin adat agama budaya lan tradisi raga niki. Nah perjuru titiang dalam makasami bentan alit-alit sampun sumuyup jadi melacah raga picang pemargi itu ajak ragana alit-alit niki giring di pura nak kini makin giring melacah niki ngumpul banyak jam galah jam niki orin alit-alit. Ringkali punika Pemka Badung sane antuk simbolis nyuk serahang wantuan miliar langkung domas tigang benang yuta rupiah majeng prawata ke karya kawahin malis lai yuta saking wabub Badung Iketut Suiyasa. Indra Wijaya Balti.